من المكرم وما كنا منزلين إن من القرون أنهم إليهم حاجة لها مما تنبت الأرض ومن دون القدير لا الشمس ينبغي لها الله قال الذين كفروا قال الذين خوینا که هرکی والا و beyhude neçu. Bu خوینا kardeşlerim, değerli misafirler, yine bir Mart ayı. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ جهل نزان كيناون يقول الكن درا قرآن تمزقنا في كيناون سنين أبدي سنين Evan birayme ku İram li ser qebra wanen li ser qebristanê wanen hatin şehîd kirin ji teref wan însanê Xwedê ne nas ve sirf ji ber ku Müslüman bûn ji ber ku gotibûn Rabbê me Allah Celle Celaluhu yê û li gor emr û nehyê Xweda Azze ve Celle xwestibûn heyat kî de heyata xwe de jî bicî bikin û li vî welatî li gor xwestina Xweda û Resûlê Xweda milletê vî welatî heyat kî bimeşînin ji ber ku wê daع û dozê xwestibûn bimeşînin ji teref wan însanê Xwedê ne nas ve hatibûn şehîd kirin. Vana her yek ji me re gerek bibin nimûne û mîsal. Xweda Azze ve Celle di ayetî kerîmekî de dibêje مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ji mü'mina hinek mêrxas hene li ser wê soza ku dane Rabbê xwe sadiq mane û divê oxirê de ruhê xwe teslîmî Rabbê xwe kirinin. Ji wan jî hinek jê li ser wê soza xwe sekinîne li benda roja xwe ne terka wê daع û doza xwe bernedane. Terka wê daع û dozê nekirine. Ji bo vê daع û dozê li ser rûyê erdê bela bibe xebat û xizmetê dikin heta ku roja wan were ew jî wek wan birayê xwe yê ku beriya wan şehîd bûnin ji bo divê oxirê de şehîd bibin li benda roja xwe. Îro tiştê ku li me dikeve em daع û doza van şehîda nas bikin. Em zanibin ku van şehîda ji bo çi şehîd bûnin. Çima însanê Xwedê ne nas wan ji xwe re kirin hedef û xwîna wan pak û paqij rijandin. Îro li ser rûyê erdê elbette ne û ev kesin ê ku şehîd bûnin. Wextê ku vê me tê behsa şehîdek Helepçeyê jî tê kirin. Di tarîxê de Xweda Azze ve Celle fedl û kerema ku li ser vê ümmetê barandî ji vê ümmetê şehîd qut nekirine. Lewra şehîd bi wê xwîna xwe ya mübarek dara İslamê adeta av didin. Ji bo daع û doza Xweda Azze ve Celle li ser rûyê erdê bela bibe. Qeyne werêye em vegerin salê ku van şehîda di wan sala de şehîd bûne. Quweta me çi bû? Em çi qas bi quwet bûn? Me çi qas karî bû daع û doza Xweda Azze ve Celle li ser rûyê erdê bimeşandaya? Li bê van şehîda Xweda Azze ve Celle çawa deriya li me vekir? Çawa Xweda Azze ve Celle daع û doza xwe li ser xwîna van şehîda belkî li vî welatî bela kir heta çû vî welatî derbas kir çû Anadolê, Anadol derbas kir çû Ewropayê heta îro vê dawê vê cemaetê Xweda Azze ve Celle fedl û kerema xwe li wan kir bûye hêviya ehlê Gazeyê Gaze. Îro tiştê ku li me dikeve ewan însanê divê daع û dozê de ruhê xwe teslîmî Rabbê xwe kirine em xwedîtiyê li wê dawê bikin
و اموان انسان كل سروي عرض مظلوم جبرك قوتن ربي ما الله لچار آويري دنياي لتركستان لفلسطين لبنغلاديش لسوريا ولچار آويري عالمي او انسانكم مظلوم ومستضعف وقت شاواد النوداد ام مظلوم ومستضعفون ام ضعيفون ام ضعيف هاتبون هشتن جترف انسان خودين الناس جترف دولتا تاغوت جترف ارقتا مرتد بسر مدد هاتن ايكو دخستن حبسا ايكو قتل ذكرن شهيد ذكرن اموان روجا گرج بیر نکن وقتی که مخودیتی لوی دعو دوزا وان کر وی چاقی می کاربن بیشن هم خودیه وی دعوینن وقتی که هم ده سوزا خود سکنین جس سوزا خوفن نکریان حتی که روجا موره مخودیتی لوی دعو دوزه کر وی چاقی می کاربن لروجا قیامته لروی وان شهیدا بنرن امی بینره والله امجی خودیه وی دعوینه امجی فرد کی وی دعوینه امجي جبو في دعوي مخابات وخزمت كر لولاتا لكندا لباجارا لقضاء امكريان ما دعو دوزا قضاء عز وجل جي انسان رقود إلو الحمد لله لسر خوينا فان شهيدا لقندو باجارا وقضاء دريكو املينا خنامينه ام دارن جوان انسان رجل بيجن ام دارن لقندا صحبتا وقتيكو ام دكن قالو جقوتنا خدا ورسول خدا بيفتر تشكي كم جوان رد بين هي لورا دعوة وان شهيدا دعوة خدا بو دعوة پیغمبر خدا بو چاوا پیغمبر خدا في دعوة روجا کو هلگرد امانت کو خدا عز وجل لسر پشتاوی امتا اسلام کربو هلگرد اشترف مشركة و تعدو ازيت لوان هات کرن في جماعت جي في حركت جي روجا کو دست آوید دوزا خدا عز وجل بدعوة خدا عز وجل دين خدا عز وجل خست لفي ولاتي بلا كل سروية عرض حاكم بك اشترف انسان خدين ناس اشترف ارقت مرتد هجوم لهات کرن خيناوان هات رجاندن بلكي زمان عين وقت لمكة اشترف في ارقت مرتد بويقوت لسروان دهات کرن جي وقت جزيرة ونصيبينه ندهشتن قارن تيكه بالناف مالي مسلمانا جبر في هاوي تشتي كل مدكه ام دعو دو زبان شهيد اجبير نكن ام ده حياة اخوده بجيبكن چاوا ام حياة الصحابي وبيغمبر عليه الصلاة والسلام جزاروك خورد بيجن ام حياة وان شهيد جيجوان ربيجن كوفي دعوه چقاس جبو في ديني خبات و خزمت كريه دسر في خبات و خزمت خورجي چقاس شهيد دانه چقاس زندان تجكرنه ام گرك وان روجا دائما ببيرا خبينن و قده خبوه تربيه بكن هايجا البته وقتكم بحثا شهيدا بكن ام بحثا غزه نكن امين حكي الوان بكن لورا دنابينا بين شش مهاده زيده 30,000 ايكو الرقم كو هاتنه تثبيت كرن خين جيوان كسي كدبن انقاذا دنه كو آلت تنن واجبن وان انقاذا درخن اگر ام بحثا وان نكنسا امين حقيقي مزن وان بكن اگر ايما 1000 2000 3000 شهيد ملفي ولاتي چيبو بنسا ايوان دنابينا بين شش مهاده بست حزارة بلكي مسلمان ايرو الويدر شهيد دبن قرام وان جيجبير نكن مها رمضان البيشيا ما يقرام بشف رابن جبو امتا اسلامي دستيخو فكن دعا بكن اگر تشتيكوش دستي متين مادي امكان ما امكان خو بگين وانسكو الحمد لله ايرو في دعوه دستيخو دگين وانجي بقدر قوتا خو كاره خو بگين وانجي كرا امجي دستيخو تيخن بن في باري جبوك اموان مسلمان اجوي حالي خلاص بكن لويدري قحرمانين پر مزن تيكرن بلكي لفي ولاتي ام بحثا چند حب قحرمانية بكن كو الحمد لله بيا عزت والشرف مي ام بيسر بلندن ده تاريخ مدفان شهيدا جمر بنا عزت والشرف ايرو عزيز ملغاز يجي وي قحرمانية دخن اورتي بوان قوتو
او سلاح ضعيف كم مسلمان كل ويدر ايرو مجادله كي دكن جهاد دكن كوي جهاد خدا عز وجل لسر تمام امته بلكي فرض كريه اما امت ايرو كتي غفلته اوان سروكو رئيس دولتك ببصيرت ايرو جل زلتك شاندن سرسري خو ولا همبر امپریالیستا نکارن حرکت بکن جترسا وان قولتغی وان کجدستی وان هرن ایرو مالسف پردا زلتك شاندن سرسري خو و امتا اسلام مغلوب امتا اسلام مظلوم امتا اسلام جبروان سینور کش طرف امپریالیستا و هاتن چیکرن نکارن خو بکینن برای خو ام جبو ویجی دعا بکن دستی خو بکن بین یا ربی تو فرصت و امکان بده و حرکت و جماعت جی کو قارب بوان را پی بپی مل بمل بوان را خبات و خدمت و جهاد بکن خدا عز و جل مبگر جوان کسی کش بو آزادی قدسی جی خبات و خدمت دکن و دوی اوغری دا ایجاب بکن روحی خو تسلیمی ربی خود دکن خدا عز و جل مبگر جوان کسا مجمع صفات دگو مها شهادت هر وهاوی رنگی ام کتنا مها آدار جی مها مظلوم و مستضعف ہے ده آدار خوی کردستان ماینک پر شدت خزوی خرب استلا قراجداغ بو سبب 12 مسلمانین شهیدیاوان عزیز وها رنگه لحلب تجی نزدیک 5000 مسلمان جی طرف هوی و دره خات قتل کرن سیده آنی زمان بچه وادوی دمیده لآلی که هوی چیا لآلی که دولتا کور آدست قریش ایشی سر و دعوی کر به هزارا دان کشتن دان بریندار کرن و به هزارا نزدیکی و 25,000 انسان خستن ناو اشکنجا ده سروان در باز بون او اشکنجا حباب سهیب عمار یاسیر به انواع چشیدوان هات سریوان و بیچه و دنیا کر بو هر کس بیدنگ بو او ربی خوتنه ما بون بویرانگی رو لفلسطینه لغزه افسره 6 ماهایه وان یهودی ملعون وان سیونیست تروریست ایریشی سر مسلمان غزه کرنه نابین گدد کی قمات که ده نابین اختیار روس پی دمزگفت و جامعه دا عبادت کن نابیجن پیره که دهندره مالا خوده خوارنا گده خود شید کن نابین گدن بر بحرا دناوا سکاکا دا دلیزن ببومبا بارانا بسلاح مزن ببومبا جوان بومبا اکو آویتنا هیروشیما ناگازاکی daha مزنتر داوین وی باجاری کور سر کور ناشتن خانی لسر وان خوار هاتن خوار خانی هجیان بچوا دسالا چو دمحاسباته لمراشه لأديامانه لعنتابه لحتايه زلزله کی چه بو به 100,000 انسان به مال ما بو به 1000 انسان دبن خانیا دبن و بتونا قارا ایوان گازی دکرن گلو امداد کسی کو مجوی ظلمه کسی کو مجوی ازیت خلاص بکتونه براستی نها به 1000 فلسطینی به 1000 گده به 1000 پیرک قارا وانه بارا وانه امداد وانه دبی گلو کسی که مخلاص بکتونه لبل دنیا بیدنگه
سروک دولتا بیدنگه کسی کلوان به خودی کس تنیه جبوی هاوی وان خورتا وک اصحاب کیف وان خورتا وک حضرت حسینی کربلا و حوالی خواه وان خورتا وک اصحاب اخدود وان خورتا وک خورت جنگوار قرش داغی وان خورتا وک وان مجاهد کردستانی نها وان دایه پشتا خدای رب خواه لهم بر وان سیونیستا لهم بر وان خائنا لهم بر مستکبر دنیای بر خدا نکوره دکن باور بکن بر خداش نها گیهاشت یا سفر زفر انشالله امیته که من ماه رمضانی تسبیکاوی رحمته ناونداوی مغفرته و دو پاشیاوی دا عفو کرنا گناهایه گلو امتا اسلامی دوی ماه رمضانی سریوان راد بکو دسته خو وکم به یا ربی تو معفی بکی باور بکی زمان ناگره دست و نابه لورا هر وکی گناها مگو شش ماه روش بروش نه روش نه شب ما ساعت بساعت وان یهودی ملعون دخوازن غزه جکوک دا جورتی راکن بالا خو بدنی بنایی خراد کن مالا خراد کن زاننگاه ونورستا خراد کن مکتب و مدرسه خانه خراد کن جامی و مزگفتا خراد کن حتی مزلاجی خراد کن بترکی جرتو گوتون سویقرم بکرمانجی قلعاندن واند خوازن دولتا غزه وان مجاهدا بتفو پیرکی وان بتفو گده وان بتفو خورتی وان گشا بقلعینن لبل دنیا بیدنگه سروک دنیای باخصوص سروک مسلمانا سریوان عردینه جترسا قولتقی خواه جترسا چونا مقامی خواه یا جی جبون منفعتا دولتی خواه آلیکاریا وان مسلمان غزه ناکن لهم بروان کینه گلی برایا لهم بروان یهودی سیونیستن یهودی سیونیست جتاریخا وان بلیه دو قرآن ده ایکو ام زیده پیغمبر شهید کرنه دروکی ده سطح پیغمبر کشتنه شهید کرنه کینه یهودینه چما ده بیجم لورا یهودی سیده بحث کر 30,000 انسان کشتیه جوانا سدی هفته سدی هشته گده و پیرکن یا جی اختیار روسپینه کسی که هر دنیا و یالی ایته که من جنت یک جوان ناخوازه جوی درادرین لبل یک مستثنا پشتی مقام پیغمبره مقام این مزن کیه مقام شهید آیه خود تعالی عز و جل وان شهیدا دخل سنگا چوکه کسک ادناوا باو بخشه جنت دگرن خود تعالی عز و جل بوان متبسم دبه بوان دکنه ای عبدی من داخوازیه و گجمه هیه یا رب ام دخوازن دی ساتم تمه بشنی سر روی عردی ام دخوازن دی سام ورن وان درا دی سام دعوت ناس بکن پیغمبر تناس بکن و دریات تده دی ساب وی رنگی ام دخوازن شهید ببن گلی برایا انسان گناهکار جی لوی دنیا بلی کو حسابه خو بدن معلوم جسر گر که حیوان داد کون یک به یک حسابه خود دن پشت انسان چا وانا دکه یا رب دبی خوزی وک وانا حیوانا یا ربی یا لیتنی این کنتو ترابا خوزی وانا حیوانا وک وانا حیوانا اجی ببنم خلی ابجی ببنم آخ اجی ببنم تراب
لبالي خود تعالى عز وجل دبي شو قادورة وتشتي دبيجين داو که انسان دسته خوبت که چه گناهکار چه مشرک چه کافر چه مسلمان یا رب دیسا تو مبشنی سر روی عرضه و نقله می رب تناس بکن و نقله می پیغمبر تناس بکن و نقله می دریات ده بخبتن نجبو منفعت خو و آیلا خو قومی خو بس جبو خدا جبو رسول خدا جبو الفيدرد حضورات تده ام سربنند روسپی ببن امی خباطه بکن لیبلی هیهات هیهات او داخوازی دوره نوری یکی که هره گلی برایا گلی خوشکا وگرایو تنه نکاره وگره ایجا هی و فرصد دسته مدهیه هی و فرصد دسته ودهیه هي خود تعالى عز وجل مانته خوش منستنديه ورند حزرا وان شهيدا ام بهفره توبه بكن ام بيجن يا رب ام هايدار بون ام شيار بون جنها شنده ام دعوات ناس بكن ام پیغمبرت ناس بكن ام دريا دعوات ده بمشن خورته خواه خيزي خل سر دعوات مزن بكن حس کرنا دعواته حس کرنا ته حس کرنا پیغمبرت ده پیغمبرت امید قلبی وان ده بخملینن ربی خو زانبن و مزنانتیا خو زانبن و عرف و عادت بابو کالی خو زانبن بوی هاوی ورن امسوز بدن ورن دسپیکا و مها رمضان ده امجی وقت مسلمان غزة ام بخبتن بدعاء بخبتن بمال بخبتن بمجادلة بخبتن وان لشكرا وان ارديكو لهم بر سيونيستا هم دنيا هم آخرتا خو خلاص دكن ام بفنجوان لشكرا بفنجوان مجاهدا قده خورته خودوه ريمزن بكن باور بكن وين اقلي وني فهم بكن وين اقلي وني بزام بن طعمش دنياي هيا بركات جبان بين حكم اسلام وشريعات جرب خيد الوند خوازن ماد ترسو الولدين ارضج منون يركات مكفر قران دوز عيد وان کوچکی دری اروپا ام تدم نابن خودی یک لا ایران کردستان وان خاین دین و همواتم تمام بکشن بقتل ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين يا رب العالمين ويا أرحم لطاعتك مقاتنا لما هي بعبادات بدعاء سنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام وبتشونا البيشو بافان جوزافان شهيدا حياتك بنصيب متواك يا رب العالمين زوراته يا ربي للدنيا بعزيز بعزات بالشرف